Pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Counter Strike 1.6. Igramo na srpskom serveru. To sam sad malo prije našao server jedan. I da vidimo, nisam ba... vidi, prvi kill je. Drugi kill. Treći kill. O majko bože. Nisam znao da... Koliko? Jo, nisam kupio metke, biš. Fuck. Jevim ti, znao sam da će me ubiti. A nisam zaboravio metke skupiti. Ali sam best player kod Counter terorista. Dakle, već nam dobro ide. Inače, baš i nisam neki dobar igrač Countera. Tako da... Ovo je bila čista sreća po meni. Ubi ga. Eto, prika. Teroristi, jevi. Evo ga, sad smo kupili metke. Mička. A jevi, aj probat ćemo se probaciti. Jevi ga, ne možemo teroriste. Bolji su. Ajoj, gdje smo mi još od... Dakle, joj majko, ovaj je ubio 9, a oni njega 2 puta. Ok, idemo mi opet ovu našu M-ku uzeti. Inače, volim baš ovu pušku koristiti, predobra mi je. I sam rekao, dakle, noob sam s ovom puškom, šansa. Dosta mi dobro ide, za sada. Jojlo, a jebi ga, ima ovu pušku, ja ti je uzeti. Ej, to mile. Sada ćemo kupiti metke za ovu pušku. Inače, obožavam ovu pušku od terorista. Jedino i koristim ovako. Ova puška i ona od Countera mi je najbolja. Ajde, di su? Ne usude se doći. Boje me se. Jebim ti kusa. Zasrbilo me nešta po ruki i ubi me. No dobro. 4 smo ubili. O jebote, pa vi koju razjebanu pušku ima, nemoj sad da te ubiju. Aj dobro, ubili. Evo vidio ga, di se sakrije, majko. Još će ga ubiti, nisam rekao. Ok, pazite. Ova puška ima nišan, dakle, aj ga ubi. Tak. Pobjedali smo u rundu, izgleda. Idemo ponovno. Da vidimo, hoće nam se šta posrećiti. Ili ima ko tamo vuk. Mene našo jebat. Tamo jebote. Jebem ti, ko sam punio šanžer, ovaj jeben. Dus 2, aj može po 2. Mislim da je sljedeća mapa ta, ne znam ni kako se izgovara, ali reću Dus 2. Ne znam točno, uvidit ćemo. Ok, idemo Counteri. Neću ništa kupovati. I ja mislim da neću nijednog ubiti. Mislim, ne da mislim, nego znam. I sam rekao da mi... Jebi ga, nismo uspjeli. Koliko ima ovih 8? Zamislite, jedan ostane živ od terorista i poubija na sve. Ajde, ubijte ga. Ubijte ih. Au. Jebote. Pa kojeg on pištolja ima, kojeg ti imaš i nisi ga ubio. Ja ne mogu vjerujem. Što? I dalje
imamo... What the fuck, ovo neko zagrijavanje, ili šta? Ubi go. Jevim maj. Trebao sam 1 po 1 metak. Možda bi ga ubio. Ne znam. Daj, ubijte ga gore. Evo vas. Kraj. Oj, koliko još ima još živi? Čekaj, di su? Pauza te ne ubije. Ajde. Nemoj sav šanžer trošiti. Sada pucoj. To. Tako se radi. Kada mene slušaju. Logično. Idemo odmah našu emku. Što nekad znaju stati ovdje, jevim ti. I samo ga pucaju. Ostaje koliko u pušku, jevim ti, dobro. Nije. Ostaje. A nije, jebe u majku, kako? Samo da ne dođe, nego ozgor jevim. Gdje su ovoga ubili, bok te, ostavio pušku. What the fuck? Okej, ljudi, nešto mi je zabagovalo, nemam pojma šta je ovo. Vidi ovo, šta se dešava? What the fuck? Nemoj mi bagovat. Vidi ovo, pa ljudi, šta je ovo? Fuck. Ja ne vjerujem, what the fuck? Ljudi, opet igram iz početka. Nemam pojma šta se ovo dešava. Ok, ubili smo ga. Dobro je. Ubigu! To. Ubili smo ga. Mislim, ubili smo ih. 3:0 je. Bome nam dobro ide. Četvoricu! Ne da Bog samo da smo zadnji. Inače smo gotovi. Ima neko bolji pištolj, Bog. Nemoj me plašiti. Ne znam da ga uzmem ili da ne uzmem. Ili imam bolji pištolj. Ma da, ajde uzeti ću on. Ovaj. Pobjedili smo, ljudi. Dobro je. I bome smo i se naubijali ovu rundu, 4:0. Jako mislim sada da... What? Već gotovo. No best player smo, ej. Ju. A vidi, sad me nije prikazalo, dobro. Jo, ne volim ovu mapu, Bog. Jebi ga, šta ćeš? Mora se. Kad se mora, mora se. Hajde na li, ići. Vidim ti, nemoj me plašiti. Jedan manje. Ubili smo jednog. Mislim da sam napokon naučio igrat Counter. Kada snimam, odmah mi bolje ide, izgleda. A kad ne snimam, bok te, ubim jednoga, crknem 20 puta. Dobro. Nemoj reći da je opet zabavilo. Terrorist win, jesam rekao. Ne ide nama ovdje. Šta
to ima? What? Nemam pojma šta se ovo dešava. Bjež sakrit se, bjež. Jevim ti. Nema baš mjesta za sahrivanje ovdje. Vidi opet. Što se ovo dešava? What the fuck? Jevim ti. Ubiti ga. Ne da Bog da ja sad sve ubi. Nije, imaju sreće. A jebim vas. Mutovo. A jo, šta je terorista, šta je nas? Odjavu terorista. Ma da, najbolji. Terorist win. Sad kad, ajde ne, napad. Jo, di su sada da jebim ti. What? Neko bacio onu dimnu bombu, kako god. Ne znam točno kako se zove. Hvala. Koga je ubio? Ok, ubili smo ga. Sad ne znam gdje su ostali. Kad se ovo malo makne, onda idemo u napad. Ajde makni se dimu. Jel se makni? Jebote, nije još. Gdje si tu? Jevim ti, uplaši me Bog. Ubili smo barem jednoga. Ubijte ovoga sranje. Vidio, sad. Ma najbolje ću ja u ove. I više neću se prevezivati. Inače, više sam navikao na ovu od specijalista pušku. Ja baš s ovom ne znam igrati što ovaj nosi. Nisam toliko specijalna s njom. Ajde, ne da Bog da te sad ubi. Ja pomislim ovoga, ove naše ganja. Evo naši i. Idemo u napad. Idemo. Ne idemo. Ostat ćemo ovdje, čuvat ćemo stražu. Kome kill? Evo, ovaj. Jebu majku, ubio me. Treba, nismo prvi krenuli, pucam. Ubijte ga, a ja pomoću to naš ide. Ubit će ga. Još, rediritirati, može spasti. Mislim, ne možeš, kako god. 1-1 za rezultate. Sad ne znam, hoćemo pobijediti ili izgubiti. Zar steno ga ne vidiš gore? Tako je. S kojom garaš? Sad. Jebote, tako. Opet. Jo, bjež! Jebi ga. Jako mislim da ćemo izgubiti. Nismo, dobro je. Sreća. 2-1 za rezultate. Idemo u napad. Napad! Ja ću se sakriti ovdje. Bolje ne. Bog te ne znam ili šta da radi. Ovdje se može ući. Nisam ni primijetio.
Vjerujem ti što me ovaj moj upaš. Mislim da je ovdje jedan. Neću. O, mile. Vjerujem ti ubio me onaj go... A ovaj me ubio, vjerujem. Koliko smo je ubili? Dvojicu, oni nas 4. Šta se ti u stu? Ubij ga. Ubij ga. Tu. A jebi ga, ništa od toga. Dobro, dalje. Idemo. Čekaj, sam ja ovdje još? Nisam. Bjež, tu mi kunji, idemo. Ovdje ja natrag. Ovdje, gore. Nadam se da me ovaj puta niko neće ubiti. Bjež tamo, jebim. Vidim ti, točno se boje. Tu! Još je, vidim ti, 37 života, mrtav sam. I sad rekao, mrtav. Jo, nema ni para više. Vidim. Ajde, uzet ćemo pištolj. Inače, dobar je ovaj pištolj. Ima jak trzaj. Evo, ja mogao sam ga ubiti. Ajde, snajperistu, razderi. Ko je to? AWP. Kako se popio? Jo, ništa od toga razderivanja. Alfa, je li to on? Je. Izgleda da je dobar sa snajpom. Krem ga, vidi tamo kako je. Bacim bombu tu. Evi ga, jebim malo ovaj tanjur da maknem. Pa da te ne ubiju. Tu. 3-3 je sada, ljudi. Ne znam se ko će pobijedit. A barem imam para sada. Pare, samo pare. Ja bi sada najrađe ostao ovdje, ali neću. Idemo naprijed. Ko je sad napravio tako? Jebem ti, nemoj me plašit. Dakle. O, hvala. Ne, hvala. I sada ću umret. Jop. Jebem. Pazi, na krovu je. Samo kad bi me još čuo, bilo bi dobro. A ja bi ga sad, ne znam, hrvatski. Možda je Hrvat. Sad znam. Alfa, ajde Alfa, poubijaj sve. Aj, moš ti tu, ajde. Samo malo stiglo mi je nešto poruka na mobitelu. Dok završi tamo. Ko je pobjedio? To, mi smo pobjedili. Ajde, uzet ćemo ovu našu. I idemo u napad. Bolje da budemo u obrani, a? Da. Ićemo mi ovdje, a? Gađat ćemo se kroz ove krugove.
I sad ako izađu ovdje još, gadno će nam biti. A nisam ga ja krnio, jebem. Koliko sam, ajo, 3,7. 3 kila, 7 A evo ja ubio zadnjega. Dobro je. Jo, pun stvarno terorist bio, bog te, a nije. Ipak ćemo mi ostati ovdje na našem mjestu. Učini mi se koja da nema točaka ovdje, bog. Nema, a ima. Koliki je rezultat? 5-3. Mislim da ću biti mrtav. Mislim, ali ne znam. Gore je on bio. Ubili su ga. Možda imam nade za život. Alpha is unstoppable. Valjda se tako izgovara. Nemoj mi se sada smrćivat, nemoj spavat. Nemam pojma šta se ovo dešava. Jebem ti. Još tamo, nemoj mi spavat, halo. Halo prika, nemoj. Nemoj mi zatvarat oči, vidiš da moram gledat gdje odam. Idem gore vidit. Jel ima koga gdje? Nema. Ok, negdje bija tu. I pobjeda je naša. Imam ovoga pištoljčića i ovu puškicu. Znači ovo je pušketina, a ne puška. Jo, bježi ja tamo. Bježi ja ovdje. Tu sam krenio, bu. Odavde mi gađamo. Mene našu gađu, jebu majku, ubio me. Ipak našo me gađat. Šta se ovo desilo? Šta sam ja sad pisao ovdje? Ne, fuck, ne, to ba. Krenuli smo. Odigrat ćemo još 2-3 runde i ja mislim da je to bilo to za ovaj video, nećemo ga duljit. Iza tebe sam bez brige, junače. Je li ono protivnik ili naš? Ne znam ja što. Fuck. Ne toj. A, dobro je, pokupio se. Sada imamo ovu pušku. Možda se budemo bolje snašli s ovom. Jo, bog te, kud sam ušao tamo skroz. Ljudi, sad sam gotov. Ok, nisam. Diši. Dišam dok muš. Ok, bolji pištolj. Čekaj da ga pokupim. Fuck. Nemoj me jeba! Jebem ti sve. Aj. Dobro. Pomislio sam da sam izgubio, Ja sad ne znam točno di sam. Mislim, znam. Kod ovih sam u polju. I bojim se. Šalim se, ne bojim se, nego ne znam di su ovi. Ima još dosta terorista živi, pa tako bolje da se čuvamo. No, idemo mi sad malo vidite, izviđat ovdje. Jel ima koga? Što me razbi. Ljudi, odigrat ćemo, ovo nam je zadnja partija.
I ja mislim da je to bilo to za ovaj video. Ne znam više šta da pričam i to. Pa da ga ne duljim. I vidim ti kud mi bombu sad baci. U najgorem trenutku. Aj dođi ovdje. Evo majko dođi. Vidim ti. Ja ne znam šta da radim. Možda preživim, jako mislim da neću. Mrtav je. On je protivnik, jel? Još će on mene. Nisam rekao. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Vidim se u sljedećem videu i pozdrav!